روز بخیر بینندگان عزیز، امروز 15 ایون است و شما سرخطی رویدادها را از استودیوی مرکزی رادیو زودی تماشا دارید. در نشر نوبتی برنامه درباره زیارت امام رحمان از منطقه ضرر دیده ولایت ختلون میگوییم. ترکیه گفته است افغانستان را ترک نمیکند ولی کمک میخواهد. مهلت امتیاز به شهروندان خارجی در روسیه از امروز به پایان رسید. تقدیر مهاجران تاجیک چی میشود و موضوع دیگر نیز در دست داریم. صبح امروز پرزیدنت تاجیکستان به ولایت ختلون رفت و از منطقه آفت زده دیدن کند. در پی بارانگری های ماه می 9 نفر در کشور جان باختند که 8 نفر آنها ساکنان ولایت ختلون بودند. امام علی رحمان تا همین لحظه ها از دهه نوبتی نویه عبدالرحمن جامی سابق کوی بشف دیدن کرد. شب 8 می در این دهه لغزش زمین شروع شد و بیش از 100 گکتار زمین کشاورزی ساکنان و 20 منزل آنها فرو رفت. پس از این حادثه مقامات برای 20 خانواده ضرر دیده قطعه های زمین جدا کردند. امام علی رحمان امروز کلید نخستین خانه های آماده گردیده را به صاحبانش سپرده است. ساکنان ضرر دیده تا کنون در خیمه های موقتی به سر میبرند. در همین حال منابع رادیو زودی گفتند که قرار است پرزیدنت به شهر کلوب سفر نموده از منطقه آسیب دیده هم دیدن کند. تاجیکستان هفته جاری از چین 300,000 دانه واکسینه کروناوک را دسترس خواهد کرد. نوروز جعفرов یک مسئول وزارت تندرستی تاجیکستان به آسیا پلوس گفته است واکسینه های وارد شونده برای 150,000 نفر پیش بینی شده است. به گفته این مقامدار وضعیت در کشورهای خارج از جمله روسیه یک بار نگران کننده شده است. بنابراین تاجیکستان کوشش دارد هرچی زودتر این واکسینه ها را وارد نماید. جعفرov گفته است تا کنون در سراسر کشور بیش از 13,000 نفر تکرارن با واکسینه استرازینیکا ایم کرده شدند. در ضمن امارات متحده عرب تاجیکستان را از روی خط سبز بیرون کرده قاعده ورود شهروندان از این کشور را سخت‌تر نمود. امارات متحده عرب کارانتین حتمی شهروندان تاجیکستان را آخر ماه اپریل امسال بیکار کرد. سرخطی رویدادها را ادامه میدیم. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید اگر بعد بیرونشوی نیروهای پیمان ناتو از افغانستان حضور افسر و سربازان ترکی در فرودگاه بین‌المللی شهر کابل نگه داشته شود، ترکیه به کمک آمریکا نیاز خواهد داشت. روز 14 ایون در پایان ملاقات سران کشورهای عضو پیمان در شهر بروسل، پرزیدنت ترکیه گفت اگر ناتو خواهد که نیروهای ترکیه در افغانستان بمانند، پس برای نیروهای ما دستگیری دیپلماتی، لوجستیکی و مالی آمریکا خیلی اهمیت خواهد داشت. رهبران ناتو در نشست دیروز موافقت کردند که بعد بیرونشوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی سرمایه‌گذاری فعالیت فرودگاه بین‌المللی کابل ادامه می‌یابد و با گفته دبیر کل پیمان ناتو ترکیه در تنظیم کار فرودگاه مذکور نقش کلیدی دارد. روز دوشنبه پرزیدنت آمریکا جو بایدن با رهبر ترکیه دیدار و گفتگو داشت. پرزیدنت اردوغان میگوید در بین ترکیه و آمریکا یگان مشکلی نیست که حل نشونده باشد. به دنبال مسکو در شهر سنت پترزبورگ هم محدودیت‌ها برای جلوگیری از کووید 19 راه‌اندازی می‌شوند. با قرار والی این شهر الکساندر بیگلوف از 17 ایون فعالیت آشخانه‌ها و مکان خوراکخوری به استثنای آنهایی که در وокزال‌ها، فرودگاه‌ها و نقطه‌های فروش سوزشواری جای گیرند موقتاً بازداشته می‌شوند. تشکیلات و صاحبکاران انفرادی باید بیشتر کارمندانشان را به کار فاصله‌ای گذرانند. تدبیرهای بی‌ضررگردانی را در کارگاه‌ها تقویت بخشند. شرکت‌داران چورابین‌های عمومی حتی در هوای باز باید حتما نقاب بپوشند. خاطررسان می‌کنم که از دیروز شهردار مسکو پس از افزایش شماره گرفتاران کرونا ویروس یک هفته را غیر کاری اعلام کرد. در بلیط فروش های تاجیکستان به رادیو زودی گفتند که اعلان کارانتین در مسکو با پروازهای هوایی بین پایتخت‌های روسیه و تاجیکستان و شهرهای دیگر این دولت‌ها تغییرات وارد نکرده است. پروازها طبق رجه ادامه دارند. به قول مصاحبان ما تا آخر ماه جاری همه بلیط‌ها به سمت روسیه فروخته شدند. حالا خواهشمندان برای میانه‌های ماه آینده بلیط خریداری دارند. این هم در حالی است که تعدادی از طلبکاران سفر به روسیه از احتمال دیگر برای قطع شدن پروازها نگرانی میکنند. و بینندگان عزیز، اگر تغییراتی در این زمینه صورت گرفت حتما شما را آگاه خواهیم کرد.
дар Русия мемонем. Имрӯз муҳлати таъин намудаи мақомоти Русия барои қонунӣ кардани ҳузури хориҷиён дар ин кишвар ба поён расид. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои ихроҷи муҳоҷироне ки фурсати дуруст кардани ҳуҷҷатҳояшонро надоштанд ҳақ пайдо мекунанд. беш аз як соли ахир бинобар пандемияи коронавирус депорти муҳоҷирон бо қарори Владимир Путин манъ шуда буд. ба гуфтаи вазорати корҳои дохилии Русия, муҳоҷирони тоҷик то 30 июни имсол имкони дуруст кардани санадҳояшонро доранд. дар ҳамин ҳол Муҳаммад Собиров, ҳуқуқшиноси созмони тонгҷаҳонӣ дар Москав, баъзе нозукиҳои ин масъаларо тавзеҳ дод. шаҳрвандони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон то 29 июн ҳаққи яъне ҳуҷҷатгузорӣ карданро доранд. аммо ин маънои ӯро надорад ки шаҳрвандоне ки ҳуҷҷатҳошон пеш аз 15 март тамом шудааст, онҳо рафта баъди 15 июн ҳуҷҷат карда метавонанд. Не, мутаассифона онҳо ҳуҷҷат карда дигар наметавонанд. онҳо бояд аз Русия бароянд ва 90 рӯз пас дароянд ки ин яъне нарушени правилаи 9180 нашавад. корбарони радиои озодӣ 15 июн бо фиристодани навор аз гӯшаҳои гуногуни Русия гуфтанд ки издиҳоми муҳоҷирон дар назди марказҳои муҳоҷиратӣ субҳи имрӯз низ зиёд буд. дирӯз ҳам дар назди маркази муҳоҷиратӣ Сахр ва бинобар зиёд будани одамон, нирӯҳои интизомӣ барои ба тартиб даровардани навбат муҳоҷиронро калтакорӣ карданд. гуфта мешавад, агар чанд моҳи пеш ин марказ то 1700 нафарро қабул мекард, дар 2 ҳафтаи охир ин рақам ба 3700 нафар расидааст. додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ як марди 64-солаи сокини пойтахтро барои харид ва фурӯши силоҳ ба 6 соли зиндон маҳкум кардааст. дар сомонаи додгоҳ гуфта мешавад, ки Маҳмадқул Надиров соли 2011 яроқи шикорӣ ва дар соли 2014 бо арзиши $4000 амрикоӣ 5 адад тапончаи тамғаи Макаров бо тиру тирдонаш харидорӣ карда, қасди бо маблағи бештар фурӯхтани онҳоро дошт. назари пайвандон ва адвокати маҳкумшуда маълум нест. додгоҳ гуфтааст, ки Надиров ҳарчанд гуноҳи худро пурра эътироф накард, вале ҷинояти ӯ бо далелҳо собит шуд. 2 тапонча аз манзили зисти ӯ ва 3 тапончаи дигар аз хонаи хоҳараш пайдо гардидааст. шумо сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. дар 4 моҳи соли ҷорӣ Тоҷикистон аз содироти барқ ба кишварҳои ҳамсоя беш аз $11 миллион фоида овардааст. бино ба ҳисобҳои мақомоти омори кишвар, ин рақам нисбати ҳамин давраи соли гузашта наздики 31% бештар будааст. ҳарчанд номи кишварҳое ки Тоҷикистон барқ фурӯхтааст зикр намешавад, вале феълан содироти барқ ба 2 давлат Афғонистон ва Ӯзбекистон имконпазир мебошад. соли гузашта Тоҷикистон ба маблағи зиёда аз $56 миллион барқ фурӯхта буд, ки дар қиёс бо соли 2019 40% кам мебошад. масъулин сабаби ин равандро ба камбуди захираҳои обӣ дар дохили Тоҷикистон рабт дода буданд. дирӯз ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Муҳаммад Саиди Аҳмад дар деҳаи Гулхани Ҳисор бо ширкати садҳо нафар ба хок супурда шуд. ин овозхони маъруф, ки асосан таронаҳои мазҳабӣ месароид, субҳи 14 июн дар синни 66 аз олам чашм пӯшид. овозхони шинохта дар як суҳбати ихтисосии чанд соли пеш ба радиои Озодӣ гуфта буд, дар замони шӯравӣ барои хондани таронаҳои мазҳабӣ аз сӯи мақомдорони давр на як бору ду бор зарба хӯрдааст, вале ӯ таъкид намуд, ки давлати шӯравӣ бо он ҳама қудрате ки дошт ва талоше ки ба харҷ дод, натавонист онҳоро аз гуфтани каломи ҳақ ва халқро аз шуниданаш манъ кунад. дӯстони азиз, ҳоло бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 15 июн $1 11 сомониву 31 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 72 дирам нархгузорӣ кардааст. имрӯз 1000 рубли русӣ 156 сомониву 50 дирам таъин гардааст, ки нисбати дирӯз арзонтар аст. бинандагони азиз, дар ҳамин дақиқаҳо нашри навбатии сархатти рӯйдодҳоро поён мебарам. ташаккур, ки моро ҳамроҳ будед. агар хабару назаре доред, лутфан бо мо дар миён гузоред. фардо дар ҳамин вақт бо хабарҳои тоза дар хидмати шумо қарор мегирам. худро эҳтиёт кунед ва барои кор.